clear tu te chi bai ule kan channel in lo thlir thi da wangin in chunga lom thu kan soye US a COVID-19 dam doyan sem chuak don ta ti te ram ho saten COVID vaccine an ho na samaya hetiang reng chuan ram re thei jok te chuan an dong har diri deuh mai thei ti te tun tuma kan thlir howanga city lal rin omaziak kan be chandon nia US federal sarkar lai chuan state sarkar nena COVID-19 dam doi vaccine chu November ni khata tanga sem chuak turin a hriat tir tarup mai le hetui Robert Redfield director of US Centers for Disease Control and Prevention chuan okas ni somni pasari khan state thu nei tu te hne na le kha thonin kan tho pui mikeson kop te hne na tangin COVID-19 vaccine chu state local health department le hospital a te sem chhuat thei be se ani ati a hetui AP News le New York Times ten an ziak masaberani October surprise the intent khachuan he thu thang hi an soi mek bok mithen khatero chuan COVID-19 vaccine hi sang ni somni pakhat lai hola lo chuan sem chua emo manemo ani an ring lova Centers for Disease Control CDC te thil ti tum hi America rama dam doi le eitur lam siam chua zorle man phalna pe thin tu Food and Drug Administration FDA te po in mamona san chho ema wangin an pompui don nia soyani he thil hian November ni thuma US election lo om tura President Donald Trump bu ka ti ri pha viau mai thayani hi hetianga CDC te thu chu hi mi rang in an don sonda nero ain anglova then khachon COVID-19 vaccine chu lo om te reng po ni se chople chilin thripui leng mek chu top don ti na ne hleinem anti a ma se mi then khatero chuan bei seina nung le thulom om takani anti thung CGTN News chuan tun naya Russian scientist ten COVID-19 dam doyan mu chua Sputnik 5 tia an vua chu hral chua thei tura buat sai mek ni in hemiatan hian Russia le China chu thok dunin okas ni khatkar chho khan mi singli te taksa en chin an ni ti asoyani COVID-19 vaccine hi Russia chuan mu chuak masabera in soyin President Vladimir Putin chuan siam chua zel phalna le khovel ram dang hral chua phalna pe in apum puito ni in Moscow Times chuan aziak Russia in COVID-19 vaccine an mu chu mingatan Sputnik 5 an vua chan hi sangkhat zuko somnga pasari a Soviet Union wanglaya khovel latanga wan boruak sang taka thalem ka chu masak Sputnik mingchoya an phua ani khothang ram mit hiam te ro chuan Russia ramin COVID-19 vaccine siam chua dan le man dan chu an ring hlel deu rewa international approved tur me vinarin tlaka ngem ti zo na an nei ani The Wall Street Journal chuan China chuan Beijing khopuya Cansino Biologics vaccine military te man chu siam dang lam hlek modified ni in asoya China point COVID-19 vaccine hi siam chuak to ngen an soibok mase khovel pum pui man tlak turin World Health Organization pompuyero alanilova China siam hi aminga adenovirus type 85 anti a ramtam takin an pompuyero alanga yang Moscow khopuya Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology chuan okas neru khan an lo test to a COVID-19 hi en kolna na thatok ni in an soyani Anna Durbin vaccine researcher of Johns Hopkins University chuan Gamaleya Institute thil mu chua chu 70% efficacy ni in an soya za somli te chu anima na atilek fangani Gamaleya Institute 1085 anti hian natna hrik abei dan chu immune system a ni in an soya Ebola hrik thanang chi ni in an soi then khachuan 85 hian coronavirus vabei ain immune system ava bitum zok ni in an soi ve thung bok COVID-19 thrileng damdoi mu chu tumin ramtam takin research an bei renga hetianga Russian Sputnik 5 vaccine ati chuat thei chuan West Ram 10 economics thila an rek be na tangin an ram economy siam that theina tham atling thei don ni in an soyani TASS News Russia lam chuan okas ni somni pani khan COVID-19 vaccine chu arin tlak hleti Russian Safety and Health Ministry Minister Michael Moroshko chuan Russian 24 TV a hril ni in aziak Russia rama tuna hian COVID-19 hrivei hi an pungchak hle ani
Moscow Times chuan Russia rama COVID-19 veitu hi noi som le sanga chuang an omni in a soya thi pui hi singkhat sang sari zali le som pasari an chuang to atiani Russia point ala thunun zo lo wangin Greece le Poland te chuan Russian mi an ramalu an phalri lova tondin huna US Brazil India le Russia chu COVID-19 vei tamna ram an ni mekani Russian sarkar chuan an vaccine siam chu an ram chunga medical center somli a test an kalpuyanga kumtin dos makta doi zanga siam chu atum don ni in media then khatin an zia Kirill Dmitriev head of Russian Direct Investment Fund chuan COVID-19 an siam chu te chu United Arab Emirates India Brazil Saudi Arabia le Philippines te po en chinan du in telve an du ani ti asoyani Sputnik 5 chu President Vladimir Putin berina pompuya license sapek to awangin khovele na mhel hriat thuai arin oma Sputnik 5 hi voi ni chiu tur ni inan soi Alexander Gitzbach head of Gamaleya Institute chuan kumsom ni pangachung gene therapy an lo zir to thu soin ma se sang ni som palikuma tangin drug mu chu zung na lam chol sanani nuwa khovela hri lo lengani atia he institute hian Ebola MERS anti mai Middle East Respiratory Syndrome chungchang te chu thlasom panga zet an lo zir to ani Alexander Gitzbach kumsom ruk pariat mi chuan ama nge na taksa alo en chin thu soin angai athain engma thatlo na nei lo thu asoya ma se no pangtea chuan an upat da na zirin kum upalam ang lovati ngai turani arin thu asoi bok Russian no pang pakua an zirbing na atangin virus an tor da na dang vek ti an hret heyani okas ni som pakhat khan Russia chuan khovela COVID-19 damdoi siam chuak masabera ain chal khani a athil siam chuak chu India nen tang dunin tam tham tak siam chuak puya India so mani India ram hian vaccine chi rang ranga siam na sa thin hle a kumtin dos truk le ding on thum chuang zet a siam chuak thina ma se tamzok chu khovel ram danga athon chuak thin Serum Institute chu khovela vaccine siam chuak na saber ni in adota Oxford University AstraZeneca Britain rama drug siam chuak tu lian ber pani na ten ni World Health Organization lampoin COVID-19 vaccine chu khovela phase 3 akal puime ti soi Oxford University le AstraZeneca te point COVID-19 damdoi hi siam chuakin adenovirus anti chu zonglian chi chimpanzee an lo en chin to ti an soi Indonesia President Joko Widodo chuan tholeni khan Bogor Palace West Java cabinet meeting kovin sangni somni pakhat lai hola COVID-19 vaccine ti chuat thei abei sei thu asoya tona hian za som thuma tanga somli chu ti zo to ani ati Jakarta Post zia kinata landanin COVID-19 vaccine hi H-Man Institute for Molecular Biology ten an boy puimeka ahminga Indonesian flag rong asen levar ming putirin mera puti ti ming an phu ani he vaccine hian Indonesian mi pui makta doi zanga zinga za som nga vel chau achom zo turangai ani Redno LP Marsudi Foreign Minister chuan kumin chungin dos makta doi somni le somthum inkar chu siam hanan bei seiti asoya nakuma makta doi somriata tanga za somthum siam thei an bei sei ati Chinese Pharmaceutical Sinovac Biotech Limited tenen thokhovin okas thachungin Bandung West Java a mi sang zaruk somni volunteer zinga COVID-19 damdoi hi an en chin to ani thlasari chung zet chu COVID-19 damdoi mu chu tumin Khovel scientist chu mongvom ba ang sekin an vir buai to a hetianga COVID-19 vaccine an mu chu ta ka chuan ram ho sa ho te chuan asiam chuak tu company te an ram tan order an penasa hle ni in AFP News chuan aziak ram ho sa to te chuan alo bera dos tlok le ding on 3.1 chu an mani pual bi katan an ho ti an soya hetianga ne wangin Richard Hatchett head of Coalition for Epidemic Preparedness Innovations chuan ram ho sa awangin an lu hai hle ni in a soi khovel puma COVID-19 hrido na chu
rual khai le ko kim taka kalpui turani lain ram hausa te an chu het lutuk chuan chuan har satna siam theidon ni inanga yani US President Donald Trump chuan ram mi pui makta doi zathum som thum tan dos makta doi zariat zet mai vaccine siam chuak tu paruk hne na kontraka zia pui to ti an soyani headset chuan London atanga interview a US chuan an mamo bak an ho ni in a soya chuti line ram hausa ten an ram mi puite an ngai poimo masa chu thil suala lelo ti in kum sang ni pakot chowa ram hausa ten H1N1 swine flu vaccine siam chuatira midang ngai tu changlo le ka an chu hel angkha omto lo se du thua soibok WHO pompui COVAX ti damdoi chu CEPI le Global Vaccine Alliance Group anti Gavi Pol te hian nakuma dos tluk le ding on ni tal chu leya semrol andu ani ram hausa ram somriat le ram thanglai mek somkwa pani te chuan WHO nen in rem na ziak to in hemiatan hin EU chuan euro makta doi zali zet an tho to ani Trump admin chuan WHO malak na chu du lovin China kai bu le China khuang ben ruala lama WHO chu apua an malak na hen atel ve du holo White House thupuang tu Jude Deer chuan thole ni khan China du dan dana omle corrupt lutuk pol WHO noya thil ti na kan tel ve don lo ati mia mayani COVAX hi dos makta doi zathum siam turin AstraZeneca British Sweden Multinational Pharmaceutical and Biopharmaceutical Group te chuan US EU Russia South Korea China Latin America Brazil tenen en rem na anziak to ani US Biotech Company Novavax Incorporation chuan Indian in thokdunin dos tluk le ding on siaman tum tian puang bok WHO chuan kum tinin ram tinin an mi pui za som ni tal chuan COVID-19 vaccine hi chang se ti adua even noi member za som sari pani ten an be sei ang andong phakher lo mai thei engponi se tun kum ni khat chung hian COVID-19 dam doi chuan khovel pum hi chu ala tuam dam zo lo deuh don ani mel thlir tu ten in lo beng war pui kan be sei kan channel in lo thlir thina wangin in chunga lom thu kan soye